Sangre! Pinapalabas. Sana pulos ngayon kaskaso dagiti bandido. Anak ikadwaan ni Gringo ti imbaga ni Rafael. Imbaga dalata ni Gringo ti kasarita daytoy. Napangarod ni Rafael iti bilya. Ket dita, impeteng met ni Marisol nga awan pakibyangan da iti asyenda. Gaputasan da nga kakabsat iti ama. Imbaga na pa'y nga awan kanu Apolos ti ingkamang day di Lolita iti day di Don Esteban. Ket tawid met day di Don Esteban ti asyenda. Iso nga awan pakibyangan dagiti singin. Sinarak ni Rafael ni Luciano. Ket no pa'y amuda asabalin ti agay aywan kadagiti baka. Napanday ti rancho. Nagsawar day ti rancho. Idi sanda makita dagiti katalek ni Gringo. Itagagayem. At tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Hey! Yadayuta dagiti kabalyota sa tanto agsubli. Why? Paliiwon ka ta kita. Amok nga awan balta kadakwada mang Luciana. Isungay kagumaan tati saan nagpadlaw. Hey! Oh! Diunay ti arak. Mas! Sana ga po. Tadutin sang patio. Katipusin nyo at dagos. Mas! Mas di katawam! Sa bagay, mawatan kayo. Suna! Haga sumaya. Bastante ti mainom. Pulutan. Kasla kukuha tayo at talagang ti Rancho Gabriel. Agarit tayong dinoy. Ayaw di asinda! Nabartek dansan. Agrarambak daw. Dito yan ti pagyanan ta, Rafael. Matanawagan tayo dam dito. Aglimid ta. Amang ano da tumangad dito. Ket madlaw data. Ay, ngam nabartek daw. Ha? Dito. Makita tayo dan dito. Uy. Adda sang sangwanda. Ha? Rafael. Naap-apan iti bulong ti sabati sang sangunda. Nagado a karne. Agipulpulpog da. Sinam! Ano ti kayat asawan da ita? Ha? Ulo ti baka dyan nakadiso iti ayan ti bato iti asidag ti waig. Rafael, nagpartida iti baka. Dagiti awanan bain. Anya taramidon ta. Dagiti manang gundaway. Ammo nga ta ni Gringo day ta. Dayta ti saan tama sigurado. Anya nga taramidon ta. Anya ti amom anasaya at mga Luciano. Amok nga mas ado ti amom maramidan. Iti kastoy a gundaway. Narigat kag dardarasudos, Rafael. Iso nga umadayuta pailaan. Pumanaw tan di tiranjaw. Saragan tan ni Gringaw. Sige. Kasta ti aramidan ta. Mapantan, Mang Luciano. Awan da burton diti pagturturukan da. Sa di nga ta tinapananda. Nagsawar na nga tayo ti rancho. Agure aklatan dito eh. Kasaritak idamay papan iti gama nga naikali diti Hacienda Gabriel. Iso dati kadwa kamang birok iti dajay. Angan, sayang tajak nala ti kasilpo ti mapa. Agamnas ka na malak dajay ka ni Rafael. Dadag gringo na kakabalyo. Kadwa na ni Luciana. Ano tanga dadagita dito yung rancho? Never time may ka dito rancho, gringo.
Anya tikad tayo ditoy. Siga, Luciano. Di mo't awanan tinas pinagagaron ditoy. Ha? Senyorita, Apay, anya tira aramidin nyo ditoy. Gringo, Ha? anya ti kinatao dagi jay insukat mo kadamang Luciano. Awan ti bibiyang mo no asino daman. Adda pakibiyangak. Tauray saan na nga awaten a makipagtawid ti kapsat ta babay. Ket nabatad nga adda karbangan ta. Apay nga da kayo ditoy, hunat. Dagi jay taltal ka matatao. Madama ita ti panagpulutan da iti pinartida a baka. Aniya. nagpartida iti baka. At dada ita ijay akin daya nga ungto ti rantsaw. Iti ayan ti waig. Nakita yo ida? Wain, madama ti panagraragsak da. Naparteken ti dagduma. Aniya. Gringo, awan ti rumbeng apagrekyaran tamay papan iti daytoy. Rumbeng kit di adata ti agtinulong. Panagnagak no pudno timbagayo. Sige, mapan kay jay. Adayo dito jay nagpartyanda. Kaya't da nga tang ilembang. Ngam nakita mi ida. Panagnagak timbagayo. Sige, panagnakam, Gringo. Edita? Senyorita. Kaya't ko na pumanaw matnisi ka? Dito'y Villa. Anya. Nangalan ni Siak iti sabali nagasikaso kadagiti ka sa pulan ni Siak. Sana kaya't ni Siak ni Sika? Naagyan dito'y Villa. Anya, ngam senyorita, awan mabalin ka. Awan pakibiyangan ni Siak iti daytan. Hala? Agbalkot ni Sika itamot lang. Aggarawan ni Sika. Orayak pa ya sumangpat ni Gringo. Saan nakasapulan? Ikan ni Siak ni Sika iti ado na kwarta. Hala? Agbalkotan ni Sika. Nanang, Anak, permitilingot mo. Yan yan ti itsuram. Apay nagbanog ka, iti husto. pinataray ko iti husto ti kabalyok. Tapno makadano nakadagos ditoy. Ay, mabiit laang. Yalaan ka, iti inumam. Nalahos ti banog ko. Naglalaukan aloksaw kan banog ti marikriknak. Anya nga ti aramidak. Oh, uminom ka, anak. Ay na, siyak, ti madanagan iti kasta alangam. Anya ayati, naramid mo. Nanang, talaga abandido dagi jay insukat ni Gringo akatalag iti rancho. Nagpartida iti baka adi ammo ni Gringo. Anya, por Diyos, kasano daytan? Kaduak ni Mang Luciano ang nagsawar iti rancho. Nakita mi dagi jay abandido. Ammo ka din ni Senyorita Marisol dayta. Planok ti agdiretso ita iti Villa. Ngem nagbabawi ak. Kaya't ko amang ngagan no anya ti may balakad yo. Anak, Napaggad dagi jay atat tao nanang. Armado da iti atidog apaltog. ay Diyos ko. Nanang, anya ti may bagam. Anya nga ti kasayatan nga ramidan mi. Anak, anya kumangay ti maibalakad ko. May salaeng ti maibagak. Iso ti panagan na diyo. Liklikan nyo ti riribok. Nanang, Delikado dayta. Kasayaatan siguro no agpatulong kayo iti otoridad. kasta ti pampanunutan mi kini Mang Luciano. Ngem, ibagami pa'y kini Marisol. Wen rumbeng la amaamuan na dayta. Kasta nga ro ti aramidak nanang. Mapanak iti Villa. Uray, tayo jay mati ko na ni Mang Luciano apapanan na. Apaman na makapakada iti pamilya na. Agkita kami ni Jay.
ni Sika. Senyorita, ipagpakaasikla ko mga orayak ni Gringo asumangpa. Bueno, urayan nga rod ni Sika. Ngam namnamain ka din ni Sika, nalapdan na ka, napumanaw. Senyorita, Awan lang ti amon ni siya. Amangan no supay ti ad-adda na maluksaw, kan ni Sika. Awan ni Gringo, tanapan na pinanak na kantimbagak. Agsaga na day jay nagkringko. Tulisan ti insukat na kadalo siya, no? Ije rancho? Kasta ti atap mi kinimang Luciano. Mapan ni siya, ije rancho. Saan? Delikado na makita da ka. Saan na isoro ni Sika ni siya? Huh! Siya, timang sitar kadagi jay na bandido. Adan ni Mang Luciano. Mang Luciano! Imbagta si Maruno kamot lang dito eh. Nakasarita maon ni Senyorita Marisol. Wan, napanagrubuhat. Mapan kano Jarancho. Anya, Kuyugan ta. Wan, napagad no mapan ija ni Marisol. Talaga, iso akuyugan ta, Mang Luciano. Awan karpungan ni Gringo na magsukat kadag isigod na paspastor ije rancho. Iso na siya na mismo timang papanaw kadag ijay na bandido. Ya! Ya! Marisol! Di ka kumagdardara sa Diyos! Napagdad na kiti bandido! Bayan ni si Gani siya! Itaramitan ni siya! Ya! 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 Hala! Maturog kayon ditoy. Uray, ket kukwa tayo, ti rancho. Ken, awan met makabulos sa baka. Tamo tayo met, analagda dagiti alad. Datayo lang met, timang dadadael kadagijay alad. Apagpagnaan dagiti mapukpukaw a baka. Iturog yun da kayo na Bartek. Da kami tagbantay. Imbag tadi pa nagbartek, dahil ko ikan tumeng. Ang nabartek kami, boss. Yan! Agsagaw na kayo! Ang mga ano at damit kabusor tayo, apada tayo at tulisan! Wala, rapok-rapok. Ang mga ano ito nagring tayo, kahit at da tayo matgayaman, iti sa bali aradyo! Posible. Ha, boss. At daw may dito yan nakakabalyo! Kita ni mo sino, Igoy! Well, boss! Ah, boss! Oh! Ah, ni Gringo! Tiyan mo kayo! Tiyan mo kayo, boss! Ha? Ni Gringo! Lasaya at laulay! No nasarakan na tayo! Kitaan nyo! No takatuwa na! Awan, boss! Awan! Nasaya! Alright tayo! Burton! Umasidag ka mo! Di kagpukaw dita! Anya tigat asawan dito eh. Kas makidam! Nagrambak kami! Well, Nagparti kayo at di man lang pakpakam mo nga imo na kanyak. Amo, boss! Masapul ka di ba? Kat natayan to'y pinartime! Natinagi ti dayta dras! Natay! Saan ka di kakatwa? well! Well, yun ito, Gringo! Natoy tiba ka, pinartime! Well, ay, nagpasuleta! Awan makita agapuan ang tinatinag abaka ditay bagbagayo ang nakatinagan ti pinartiyo. Ha? Ha? Jaketi na rami dya. Amangan no kaya tiyo papanawon kay mutlaang ni Tirancho. Aha!
Yay! Kabalan na kami nga ta? Apapalawan, gringo? Siyak ti masurot dito asyenda. Inala kayo lang nga gaywan kadagiti baka. Kat mabilinag dagito tao. Taipanaw da kan dito ya Asyenda Gabriel apagtangtangsit mo. At nga tabal mo. Ikoy! Boss! Morton, ada nagsalita ta. Wan! Kat tawa! Anak itulag kan ka. Ngam lubusuran na! Mabalusing-sing dayjay at tulagan! Anya ti aramidan ni Gringo iti day taagundaway. Gagayem, ti yuliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!